Bunge ya kaunti ya Meru ni kulukitie muswanda ya kurekeria kigina kia ambassador ndani ya kaunti ya Meru. Muswanda yuyu atetheria murungamiri wa budget kwithira ikira kirode kurekerio kwa mbeca iria ciithire ciiteanirwo kenda itetheria na barabo umite micitu ciumba ndene ya kaunti yu. Muthuri Muriuki na ukari karone bia bunge ya kaunti ya Meru. Assembly ya Meru niumbite kurukia watho pakutigira ati thirikari ya kaunti Meru inomba ni bakweja na ambassador fund na baria bari nomba tu nontu miaka erera ari mbere yara control of budget na wite ambassador iti sasawa kanete ankandi in the law ibu ontu tombite gwithirwa kia kouru ari inkwira Meru kuma January kuma December nara ambassador kanjire ku apply wa na ba apply kuma January nara mweri wethatu bagethero baina ambassador bakati kou Meru bakatikiri orongo twina privilege kwithirwa tugukurukia motion yo gwitikiria control budget atwitikiria batue as the county assembly of Meru na executive tumba kwa ana ambassador au kanyuma utiwa thobrario bagutigira ati untu bubu bukutha bwithithika gitumi utia na barona mbeca tayari kweja na ambassador nataka kuendera gete kwejana batue as the assembly itwijana beto ibara ina thina na nikyo ngabana atikire the initiative kuhakikisha that there is that intergovernmental relationship policy ewe gwitikiria batue twejana ambassador na twire aciari tukaeja na ambassador kwenda nkwira MCS beto ba wandi myanya 45 ndene Meru anabo botongeria nturene bakara bwega nenya boikuirwa kibono ntu orende baketha bakenpower ana nontu githomo no party mwe development amna bubu MC baba bakiaria betho bakimeria muno ura wari ngavana Kawira Mwangaza kimela kutambia nkume orongo untu burabuti bati akawira kira kuthithia akugere kumanage depression newe na kwa aria ndeto nyinga akaumara muno akiaraia indi kira kina bata muno ni Meru bamenya ati gavana ura wigitene gavana Reverend Isaac Mutumo ntuthia na achiumite na achiatite kubaitira ngugi na it's so unfortunate that nande na kwariria kana na ko blame President William Ruto na mwana wetu Professor Abraham Kindiki nontu bako karaome kwawe Ruto twe majaji Ruto twe mwene judicial independent kivyake so Kawira nete athingate mandu ya kotini nale kana President Ruto na Professor Kindiki na ketho agakuga akaba makikenda ero agachokwo gitine mama menya gitinonga kiama gikaringwa kou Meru itumenyere mantu jara former governor agwita akeragia jorongo nontu kiria ari nakio ikwariria mwananchi uroko inda urote na information ari orongo nontu gutiange mwananchi ura bakugwata uma akagura bure uma giria mantu yara ngavanora twengire ura warero ne Meru uragua ainaya na ambassador uti ambassador aya na ambassador nikaya ninka nairo itare uni control of budget na control of budget na romerie ambassador countrywide Kenya yonde ti Meru aki wende nyaga ithagwirira nau na agaitie thia mugembu gibabwe menyi imwegoro mwende jaras na bwati gotha we yafugirwa nontu nyari wa bishop lakini to bira gutaka nyoko ngo atetania na muthomi Bible. Muthuri Muriuki, Buru TV, mutiriro kangangi.